دنباش تماشاوانین هجا بولتنا نوچیان دست پید که دی دست بگیده سر نوچه. سرکردگی سوریای دموکراتیک بیجه هبون یان تو نبونا هیزن امریکی لسوریه جبوان نه پروبلمه. روزنامه که امریکی اشکره دیگه کوچکدارین سوریای دموکراتیک بترول ددن رژیما اسد. دو ولاتین عفرین راستی اشکنجی هاتن. لی روجاوای کردستان کریزکانان و نانخانهان درکتیه. جارک دیسلاو برپرسکی سر به پیده و راگهاند کو هلوستا رژیما سوریه درباره ریوبریا پیده ارینیه و اگر هیا دیدمک نزیک ده دانستاندن دنابر آوان ده دست پی بکن. اندام انجمن سروکاتیا سوریا دموکراتیک و پیاده بشک جه آزاد برازی راگهاند کو هلوستا رژیم سوری ارینیا و اگر هیا دمکی نزیک ده دانستاندن دست پی بکن. ماپر عباسونیوز لسر زار آزاد برازی بلاف کریه کو وکشان امریکی جه سوریه لسر راگهاندنه تی بکار آنین و دا دیار کرن کو تا نها دم و چاوانیا وکشاندنا هیزن امریکی جه سوریه ندیاره کو بگوتنا وی او وکشاندن و نبگشتی به برازی اشکره کر کو داوی ده هبون یا نبونا هیزن امریکی لسوریه نکیشه مادم هف پیمانیا نافدارتی یا لدجی داعش لسر پاراستنا دفره اره کرنه درباره دانستاندن وان بر رژیم سوری را برازی تکس کر کو هلوستا رژیم سوری درباره ریوبریا پیاده گلکی ارینیه و اگر هیا دمکی نزیک دانستاندن وان دست پی بکن. برازی اشکره کر کو وان کاغذک پیشکشی روسی کرنه. جبو دست پی کرنه دانستاندن برژیم سوری را کو لگوری پیشبینی نوی اگر هیا دمکی نزیک دانستاندن دست پی بکن. درباره شر داعش برازی سربا کر و گوت کو بداوی هاتنا شر داعش بداوی نای جبر کو هین گلک شانه رازای ین داعش لسوری هنه پیوسته ورنه جناب برن با آلیکاری هف پیمانی نافدارتی یا لدجی داعشه. او یک تید دمکی ده که ترکیه دخوازه رکفتنا آدانه یا که دنابراوی و رژیم سوری ده هاتو بو امزا کرن جیبه جیبه که و رژیم سوری و پیاده به سرپرشتیه که روسی هول دن بگهنه رکفتنه که جبو بشاروژا کردستان سوریه و امریکا و هندک آلین اپوزیسیون جی دخوازن دوره که آرام لکردستان سوریه آوا بکن و پیشمرگه روش و هیزن النخبه ین عرب در باسی و دوره ببن. روزنامه که امریکی لسر زاره برپرسکی امریکی اشکره کرد که چکدارین هسته نفت و پترولا نافچین دبن کنترولا خوده ده پاریزه دریا کمپانی که نزیک جه رژیم اسد جبو رژیم دشینه. روزنامه وال استریت جورنال یا امریکی دازانین که هیزن سوریا دموکراتیک نفتا نافچین کردی را دستی گروپا قاطر جیان عدالتی نزیکی جه رژیم اسد که تاوی که ولاتین اوروپی و امریکی سزای آبوری لسر رژیم اسد ده ساپاند بو. روژا اینه روزنامه امریکی راپورتک آماده کربو لسر هیزن سوریا دموکراتیک و دوسا نفته و لسر زاره آجوکارکی سیتیرا نفته گوتو بو. هیزن سوریا دموکراتیک یاکو یا پکی هیزا سرکتی ده بویا جدرک سرکه جنفتا سروشتی جبو رژیم سوریه و دریا کمپانیا نافبوری را پشتوانیا رژیم اسد دکه تاوی کو امریکا و اروپا سزا بسر رژیم ده ساپاندیه. لگور جدر روزانه سیتیرین پترول و نفته جنافچین دبن کنترولا قصده ده دریا و کمپانی را جبو رژیم تیرا دست کرن تاوی کو امریکا پشتوانیا قصده دکه. روزنامه او کمپانی تومت بار کرد که دما کنترل کردن وان دوران آلیه داعشه و او کمپانی دیسان نفت جبو رژیم اسد و گوهست. روزنامه اشکره کرد او بازرگان سردم داعشه ده بازرگانی نفته کریه نفت جبو رژیم برن ایرو تکلیه پیاده و قصده را دکن و دیسان نفته جبو رژیم دبن. هر وها روزنامه دازانین لسر زارن دیدوانان جبری 7 مهان و نفت جه زوین جفرا لگندوار تیرا زوره جبو پارزونگه رژیم لحمسه جدر دازانین کوچکدارین قصده دگل سیتیرین نفت دچن و پاراستنا وان دکن حتی کو جنافچین دبن کنترولا و درکوین و حتی کو رادستی گروپا قاطرچی یا کو دبن کنترولا رژیم ده
dike. Rojnameya eşkere kir ku çekdarên Qesedê û Gencîneya Amerîka û Grupa Qatirçî bersiva nûçegahanê wê neda û red kirin li ser vê mijarê baxivin. Rojnameya Wall Street Journal ya amaje bi wê yekê kir ku ew bazirganiyeke nehêniye û veşartiye û di mîna zehmetiyekî mezin Amerîka re be û êdî nikare wê rejimê bibire piştî biryara Serokê Amerîka Donald Trump ji bo vekşana hêzên wan ji Sûriyê. Berpirsekê Amerîkî eşkere kiribû ku rêveberiya Trump wê bazirganiyê dibîne mîna bingehekî zindî ji rejima Sûriyê. 48 demjimêrên ku peyedê soz dabûn girtiyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê serbest berde. Ev bûn 40 roj hîn ne girtî serbest hatine berdan û ne jî ofîs hatine vekirin. Tevî sozên kenekeya bi ser PYD û PKK ve bi serbestberdana girtiyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û vekirina ofîsên encûmen û partî û rêxistinên wê di maweya 48 demjimêran de lê tanha ne ofîs hatine vekirin û ne girtî hatine berdan. Roja çarê çileya vê salê aliyê ku nav li xwe dike keneke ku bi ser PYD û PKK veya. Behsa destpêşxeriyekî ji bo nîzîkbûn û levhatina aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê dikir piştî çend hevdîtinan ragihand ku ew ê di heyama 48 demjimêran de girtiyan serbest berdin û rê bidin ofîsên NKSê û rêxistin û partiyên wê jî wernevekirin. Îro derdora mehek û 10 rojan li ser wê soza wan re derbas dibe lê ne girtî serbest hatine berdan û ne jî ofîs hatine vekirin. Tevî ku Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya hewla vekirina ofîsa xwe li Qamişlo dabû lê çekdarên bi ser PYD ve rêyê li ber wan girtin û gotin ew qet etirafê bi wê biryar û destpêşxeriyê nakin. Di zindanên PYD de bi dihan girtiyên Kurdiyên siyasî û çalakvan mîna Behzad Dorsin, Fuad İbrahim, Ahmed Sofî, Emîr Hamid hene. Serbarê revandî û wendakiriyan û taweke îro jî PYD li ser siyaset û kiryarê xwe rij de. Tevî ku xaka Kurdistana Sûriyê zengîntirîn xake di Sûriyê de duwarê petrol û gaz û çandiniyê de lê miletê wê deverê hejartirîn milete di Sûriyê de ku gelek rixine lê çekdarên PYD yên ku xwekirine desthilat lê Kurdistana Sûriyê tên kirin. Kurdistana Sûriyê xakek zêrîne bi alavên di nava wê de. Lê niha Kurdistana Sûriyê hejartirîn milete di Sûriyê de bi giştî. Got roj bi roj rewşa mirovî li Kurdistana Sûriyê xirabtir dibe. Kurdistana Sûriyê zengîntirîn deverên Sûriyeyê di petrol û gaz û çandiniyê de. Lê tevî vê yekê ne gaz û ne mazot û ne elektrîk li bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyê peyda nabin. Her wiha ev demeke nan jî li bazarê peyda nabe. Li gorî zanyariyên arkê got bihtirî 2000 bîrên petrolê li Kurdistana Sûriyê rojanek kar dikin dibin destê çekdarên PYD. Lê kes hejmar û çawaniya van berheman nizane. Lê li gorî zanyariyên arkê got ev petrol tên şandin ji bo rejîma Sûriyê bi milyonên dolaran. Lê kes nizane gelo pareyên vê petrolê bi ku ve diçin. Bi taybet got ne petrol û ne gaz li bajar û bajarokên Kurdî peyda nabin. Ji bilî petrol û gazê ev çend sala elektrîk li Kurdistana Sûriyê jî peyda nabe. Tevî got çekdarên PYD sê bendavên sereke li Sûriyê kontrol kirine. Her wiha beriya demekê jî zeviyên Swêdiyê bihêz kirin. Got bihêzbûna wê gihişt 21 megawat lê bi tenê 3 megawat digihê bajarê Qamişlo. Ew jî ji bo çargoşeya ewlehiya rejîma Sûriye re têşandin. Li gorî pisporên taybet di vî warî de golgorî bendavên dibin destê çekdarên PYD de ew dikarin elektrîkê bi şîweyekî berdewam bidin parêzgeha Hesekê bi giştî. Her wiha bidin bajar û bajarokên li dervî parêzgehê jî. Tevî got budceya çekdarên PYD li Sûriyê bêhtir e ji budceya Sûriyê bi giştî ji ber zengînbûna xaka wê. Lê ew nikarin ne gaz û ne mazot û ne elektrîk û ne nan jî li Kurdistana Sûriyê peyda bikin. Got ev yek gelek pirsyaran derbarê çawaniya bikaranîna milyonên dolaran ji ber hemên petrol û çandiniyê datîne. Ji bilî bajên gul ser xelkê tên ferskirin ji aliyê çekdarên PYD li Kurdistana Sûriyê. Li Efrînê du welatiyên Kurd rastî eşkenciyê hatin
جیانا وان د مترسیه ده لگور جدرن خوجهی جباجار عفرینه روژا سه هیوه هر دو ولاتین بناوه یونس محمد عینتابی و زكريا إبراهيم بعبو جندي عربي أوشاغي ينافشيا ماباتلي راستي أشكنجية لسر دستي جروبا بنافي لواء الفاتح يا تشقدار هاتن نهاجي روشاوان يان تندرستي دي مترسيدية كتشكا كرد خلكا عفرينا روج أواي كردستانية دما دخست درباسي تركيا ببا لسر سينور راستي كريزكا دلهات انجام ده جیانا خوش دستا لگور جدرین خوجهی راگهاندن کو کچا بناوه لووین خلیل شوتو ده دما دخست به قاچاغی ده ریا ادلبیره در باسی ترکیه ببه ده انجام کریزکا دل ده جیانا خوش دستا هنجداران آماجه پیکرن کوجبر زحمتیا ری و کمبونا پلیا گرمی لووین راستی کریزا دلهات و یکسر جیانا خوش دستا لووین خلیل شوتو بریار بو بری خوابده ترکیه او جی داکو جیانا هفجینیه به جوانی بناوی جاندارا را پیگ بینه لی قدراوین او بو کو داوی به جیاناوی وره. چکدارین حسده دو هلمتین گرتنین برفره جبو لشکریا خویان چار لدیجی جوانان انجام دان جدرین خوجهی راگاندن کو چکدارین قصده لدورین دبن کنترول آویده دو هلمتین گرتنی انجام دان و هجمارک جه جوانان گرتن او جی تاکو جبو لشکریا خواه یان چار ببن جدرین خوجهی اشکره کرن کو جه چار روژان و چکدارین ناووری دست به هلمتا گرتنی لپاریزگاه حسکی کرنه به نچاری جوانان جبو لشکریا خواه دبه اف هلمت تند هفدمه راگهاندنا امریکا به وکشاندنا هیزن خواه جه سوریه لگل داویهاتنا حیوانی سانه. لکردستان سوریه ملت جه نبونا نان دناله و گازندان جه ریوبریا پیده دکه اگر نان پیدا جی ببه خلک دور نان بنرخکی بوها و گران دکرن. خلک تربسپیه جنبونا نان دنالن و کریزکا نان و نان خانه اندر کتیا هوله کوژه 4 سالن بوریده تشتکی وصا چه نبویه او جی جبر نبونا آرده کو به حساب دوی روژانه پیشکشی نان خانه ان بکرن لگوری مالپرا انجمن انشتیمانیا کردی لسوریه بلاف کریه و دبیجه بریانها با آوائه که روژانه نان لنان خانه این باجر دهات چکرن لنها هر دو روژان جارکی تی چکرن و او هفتیه که اف کریز درکتیه و خلک باجر جویه که دنالن لباجر تربسپیه سیزدنان خانه و فرن هنه و جوانان خانه ان هفت اوتوماتیکینه و شش جی فرنه جه بروکورانه و بوی آوائی پیدوی خلک باجارو که تربسپیه و گندوارن وی جنان تدابین کرن با آوائی که روژانه هر لگوری جدره ریوبریا خوراکا باجر و دستحلاتداری وی آگادار و دزانه چما پارا آرد پیویست جبوی نافچه نای دابش کرن لی خودان نانخانه باجر و خلک وی نزانن چما تشتا کو دزانن اوه هفتیه که اف کریز درکتی هوله و ملت نچارن نان بنرخکی بلند بکرن پشتی وی کریزانان پیدوی هر مالباته کی بنیزی 1000 لیرین سوری با آوائه که روژانه هیا جبو دابین کرنا نانه خواه لگوری جدرین خوجهی لباجار حسکی جی اف کریز لباجار حسکی هیا و نانخانه و فرن باجر سیبون لپرانیا وان جکار کتن جبر نبونه آرد و اف روژا سیانه آرد نهاتیا باجر تواهی هنافچین کردستان سوریه جوراتی و کوالیتیان نان و نباشبونا و دنالن و گازندان دکن و دبیجن نان تجی دناف ده سپی و کرمن و تاماوی هنکی تاله. نخوشخانه نشتیمانی یا باجار حسکی که لدورا ریوبریا فرسکریا پیده جکار کت پشتی که ریخسنا پزیشکن بیسینور جیوکشیا او بریارا ریخسنا پزیشکن بیسینور یا هاتی وکیشان جه نخوشخانه نشتیمانی یا باجار حسکی جنشکی و هات
جالی همان رخصتنی و کو برپرسین وی جنیف نامه شاندن تدا دخواست کرن کو اندامین وی جوی نخوشخانه بریا دسپیکا سباته وکشن. بالیوز روسیا لبنان راگهاند کو دنرینا روسیا و لبنان ده هولین ولاتین اوروپا به گریدانا پروسیا وگراندنا پنابرین سوریه بو ولاتی وان به چرسریا کریزا سوریه کارکی شاشه. الکساندر زاسپیکن بالیوز روسیا لبنانی ایرو د لیدوانه کی داش بو اجانسا سپوتنیک یا روسی گوت کو وگرا پنابرین سوری د سالن داوی ده ژ لبنان برف سوریه و هلوستا سرکردایتی سیاسی یا لبنانی جبو پشتوانی وگرا وان پنابران بو. الکساندر دوی درباره ده سربار کر گوت کو نرینه کامه و لبنانی یا هفبش هیا کو هولین ولاتین اوروپای به گریدانا پروسیا وگراندنا پنابرین سوری با ولاتین وان به چارەسەریya کریزا سوریه انجامین بروواجی دروست دکه. بالفرین شرین هفپیمانیا نافدولتی لدجی داعش جمارک چکدارین خواکوژ ین داعش بمباران کرن ده انجام ده نزدیک 10 چکدارین داعش هاتنه کشتن. هفپیمانیا نافدولتی یا لدجی داعش ده داخویانی که ده راگهاند کو شوابوری لسینورین پاریزگاه ده رازوره بالفرین شرین هفپیمانیا نافدولتی ده ایریشکا اسمانی ده جمارک چکدارین داعش ین خواکوژ بمباران کرن ده انجام ده 10 چکدار هاتنه کشتن. هر وها هفپیمانیا نافدولتی ده داخویانی خود گوت کو 2 چکدارین داعش کارین برون و خواه وشیرن. هزین روسی و میلیسین ایرانی یند سوریه ده هولین خوددن کو جوانین بریانها شر داعش و رژیم دکرین لخوا بگرین و تانها بهتری 1000 جوانین دیرا زوره تفلی وان میلیسین ایرانی بونه. ji destpêka derbasbûna Rûsya û Îran ji bo Sûriyê û her yek dixwaze destwerdana xwe di Sûriyê de berfirehtir bike û ta demeka dirêjtir di Sûriyê de bimîne û bi her şêweyekî hewl didin ku leşkerên xwe li deverê bêhtir bikin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan eşkere kir ku rûbrûbûnek di navbera Rûsya û Îran de heye û ew yek ji ber ku her aliyek dixwaze çekdarên beryaniha şerê Daeş û rejîmê dikirin li xwe bigire û ew yek دا ku hêza xwe ya leşkerî li ser xaka Sûriyê bihêztir bikin. Li gorî raporta Rewangeha Sûriya mafê mirovan ku Rûsya û Îran alîkariyên mirovî û xwarinê ji malbatên bi hezaran ji ciwanên ku ji ber şer derbider bûne pêşkêş dikin, da ku wa ciwanan bikişînin li aliyê xwe. Li gorî zanyariyên rawangehê ku di her du rojên borî de hêzên Îranî alîkariyên mirovî û pêdiviyên rojane li deverên Rojava û Bakurê parêzgeha Hemayê li nêzîkî devera li ser hêla rûbrûbûnê bi çekdarên tundrew re belav dikirin. Li aliyek din mîlîsyên Îranî jî heman projeyê li ser xelkê Rojavayê Furatê û başûrê Sûriyê û devera di navbera wan de wekû dera û Qunêtira bikardîne. Her wiha $150 Amerîkî pêşkêşî xwebexşan dike. Rewangeha Sûrî da zanîn ku di dema dawî de nêzîkî 1270 ji ciwanên gundewarê Dêrazorê tevî hêz û mîlîsyên Îranî bûn. Ew hewlên li xwegirtina ciwanên Sûrî ji aliyê Rûsya û Îran ve tên bi rêya hewla wan bi vegerandina mafên xelkê yên ku mal û milkê wan hatine desteserkirin. Her wiha proseyên belavkirina pêdiviyên rojane li ser xelkê ji aliyê Rûsya û Îran berdewamin û pêdiviyên xwendinê jî bi zimanê Farsî ji aliyê Îranî ve li ser xelkê tê belav kirin. û ji ber rêgirîkirina Îranê ji çekdarên rejîmê di binpêkirinan de li ser xelkên sivîl, xelk berê xwe didin çekdarên Îranî da ku mafê wan bi dest bixin. Her li gorî raportan ku hilmetên rejîmê bi girtina ciwanan derfet ji Rûsya û Îran re ferehtir kir ku ciwanên beriya niha ji leşkeriya rejîmê reviyan li xwe bigirin.
پشتی چند هیوان جه وکشانا ریخسنا داعش یا ترور جه بیابانا سویدا جارکا دن چکدارین داعش ایریش بیابانا پاریزگاه سویدا کر. مالپرین سر به رژیم اسد و بلاف کرنه که ده ریخسنا داعش یا تروریست ایریش خالین هیزن رژیم اسد لی بیابانا پاریزگاه سویدا کرن و شر دنابرا چکدارین داعش و رژیم ده هاته رودان. ده انجام ده هجمارک چکدارین داعش هاتن کشتن. برپرسکی خوجهی و جدرکی لشکری جه پاریزگاه انبار لی روجاوای عراقی جه اجانسا اناضول یا ترکی اشکره کربو کو پشتوانی که لشکری امریکی گهشتیه دورا التنف یاسر سینور سوری و عراقی و روزنامه ناشیونال انترست یا امریکا دبیجه که سیستما برافانی آسمانی یا روسیه اس-300 پشتی ورگرتنا ارک شر لسوریه و گفک درست بکه لسر چک آسمانی اسرائیل. او کووارا تایبت بکاروبار اولهی و برافانی گوت که بلاف کرنا سیستما موشکان یا برافانی یانو و به بکارانین جبو خستنا فشار لسر اسرائیل د دانوستاندن لحف کرنه ده درباری سوریه. لگور همان کوواره اوینین کوبریا هیوادس شکری آیروسبی هاتنه اگرتن دیار دکن که او سیستما موشکان یا دجی بالافرن اس-300 لی سوریه بریا چند روزان ارک خواه لی سوریه ورگرتیه و ده همان دمه ده شروع ویا زلال کرنه یا وینیان دیار دکه که موشک هاوی جنوی سیستمه با آوائه کی هاتنه آماده کرن که پر برفره جبو جارایه که جدما گهشتن آوان جبو سوریه. نویسکاره و گوتاره دبیجه که لز جه بکار آنینا سیستما اس-300 نه پیوست بو جبر که چکدارن اسد پیوستی آوان براهنانه هبو لسر بکار آنینا و سیستمه سرباری هوشداری استراتیجی یا که موسکو دشوپینه که دبنگه ده سرباری هوشداری استراتیجی یا که موسکو دشوپینه که دبنگه ده آنینا وان موشکان آرمان جه ریگری لپیش روبروبونه که به اسرائیل ربو. سرباری ویه که صدمکدی هیا جه پاش خستنا بلاف کرنا سیستما اس-300 او جی لگور همان کووارن نپسپوریا چکدارن رژیما اسده. ارتشا امریکا آمده کاریان جبو دست سرکرنا خلیفه رخصنا تروری یا داعش دکه. ایرو یکشمه اجانس جهانی نوچک بلاف کرن. تیدا گوتن کو ابو بکر بغدادی خلیفه داعش لسینور باجاروک هجینه یه سر به پاریزگاه دیرازوری و هر وها اجانس جهانی گوتن کو امریکا جبو دست سرکرنا بغدادی آمده کاریان جبو اپراسیون که تایبت جه دابزینا هزین تایبت جه اسمانان ودکه و جبر وی چنده ریگری لنزیک بونا هر هزکی جه نافچه دکه. روزنامه ناشیونال انترست یا امریکا دبیجه که سیستما برافانی اسمانی یا روسی اس-300 پشتی ورگرتنا ارکشر لسوریه و گفکی لسر چک اسمانی یا اسرائیلی درست بکه. جدرین لبنانی اشکره کرن که ارتشا لبنانی داخواز رژیم اسد کرن که چکدارین خواه جناف خاکا لبنانی وکشینه ده انجام ده چکدارین رژیم اسد وکشیان. جدرین اولهی لبنانی راگهاندن که فرقه چاران یاسر به چکدارین رژیم اسد و هاتبون نوا باجاروک طفیل یه لبنانی و خالقا چاودریه لوی باجاروک آوا کربون. هر وها جدرین لبنانی گوتن که پشتی داخواز فرمی جالی لبنانی و چکدارین سر به رژیم اسد و جوی باجاروک وکشیان. کمیتا پاراستنا مافین زاروکان راپورت سک درباری بن پیکرنین
کو د در حق زاروکên Sûrî de ji destpêka krîza Sûriyê hatine encamdan belav kiriye. Tê de dibêje ku 28,000 zarokên Sûrî bûne qurbanî. Di berdewamiya şerê kultevaya Sûriyê ji 8 salan ve berdewame bi hezaran kes bûne qurbanî. Lê qurbaniyên herî bêhtir ji zarokan bûn. Ji aliyê rejîma Esed girtî û bincavkirîne û çarenivîsa wan ne diyar e. Derbarê leşkerkirina zarokên Sûriyê, Komîta Parastina Mafên Zarokan eşkere kir ku aliyên Sûrî yên nakûkdar bi hezaran ji zarokên Sûriyê yên temenê wan jêr 18 salî ji bo leşkeriya xwayana çar birin. Herwiha Komîta Parastina Mafên Zarokan daxwaz kir ku lêkolîneke navdewletî derbarê tawanên şerê Sûriyê were kirin. Mîdyayên Tirkiya ragihandin ku şevaborî lê navçeya Baxlarî lê Îstanbulê welatiyên Tirkiya û penaberên Sûrî bi kêran û daran rûbirûbûyê hevbûn. Di encama wê şer û pevçûnê de çendîn kes birîndar bûn û bo nexweşxaneyê hatine veguhestin. Welatiyên Tirkiye û penaberên Sûriyê li bajarê Îstanbulê bi kêran û daran rûbirûyê hev bûn. Di encamê de hejmarek qurbanî ketin. Li gor ku medyayên Tirkiye belavkirina şevaborî li taxa Esenyurt li navçeya Baxlarê li Îstanbulê şer û pevçûn navbera welatiyên Tirkiye û penaberên Sûriyê de durust bû. û polîsê wê navçeyê şer û pevçûn bi dawî anî. Medyayên Tirkiye gotin ku welatiyên Tirkiye û penaberên Sûriyê bi kêran û daran rûbirûyê hev bûn. û di encama şer û pevçûnan de çendîn kes birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Weke medyayên Tirkiye ragihandina sedema şer û pevçûnan navbera penaberên Sûriyê welatiyên Tirkiye de ew bû ku welatiyên Tirkiye êrişî ser dûkanên penaberên Sûriyê kirine û kel û pelên wan têk dane. Piştî bi dawî hatina şer û pevçûnan welatiyên taxa Esenyurt li navçeya Baxlarê li Îstanbulê dest bi xwepşandanekê li dijî hebûna penaberên Sûriyê li wê taxê kirin û daxwaza derkirina wan ji navçeyê kirin. Derbarê şer û pevçûna ku şevaborî li taxa Esenyurt li Îstanbulê durust bibû, aliyên peywendîdarên Tirkiye tu lêdwanên fermî tanha ranagihandine. Piştî destpêkirina şerê navxweyî li Sûriyê bi sed hezaran welatiyên Sûriyê rû li Tirkiye kirin û li bajar û bajarokên Tirkiye bicih bûn û berdewam alozî û kêşer navbera welatiyên Tirkiye û penaberên Sûriyê de durust dibin. Yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava, xweleka medyayî ji hejmarek ciwan û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê re gopiraniya wa xwendekarên zankoyên Herêma Kurdistanê bûn. Derbarê bikaranîna mobaylan bo karê medyayî bi dawî anî. Bizanistî û kar berevnivşekî azad paşa rojeke rûnedayî ve diçin. Dibin vî sernavî de Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava di xizmeta ciwan û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê de kar û çalakiyên xwe berdewam dike. Herî dawî Yekîtiya Xwendevanan xoleka medyayî ji hejmarek ciwan û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê re derbarê bikaranîna mobaylan bo karê rojnamavanî birêkxistin kir. Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava bi hemahengî Yekîtiya Qutabiyên Herêma Kurdistanê xoleka medyayî ango workshopek derbarê bikaranîna mobaylan bo karê medyayî ji hejmarek ciwan û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê ku piraniya xwe ve xwendekarên zankoyên Herêma Kurdistanê beşê ragihandinê bûn. Di her du rojên în û şemiyê de dibin sernavê ragihandina mobaylan ango mobayl jurnalîsm birêkxistin kirbû du roja şemiyê nehê sibata 2019 ew xole bi dawî anî bawernamayên beşdariyê li ser beşdaran hatin belavkirin. Xole li Ofîsa Sekreteriyaya Yekîtiya Qutabiyên Kurdistanê li Hewlêrê rojane 4 demjimêran ji aliyê rahînerê Xolê medyakarê Kurd Umar Ezîz ve dihat dayîn û ciwanên ku beşdarî di Xolê de kirine dibêjin ku wan sûdeke baş jê wergirtiye û wisa behsa wê ezmûnê dikin. Du rojam hatin xwelekiya rahînaniyan ser mobayl jurnalîsm. Xole ji layê Yekîtiya Qutabiyan xwendevan û lawan ya Rojavayê Kurdistanê hat çêkirin. لقال يكيتيا قطابياني كردستاني أغدروجة أم الفيديو حاضرن وأم علمان دن شوا أم عند ورسر صحافة الموبايل بو أم علمان دن شوا أم تقريرك بموبايل تشيكن عمر عزيز أندامي أوفيسا سكرتاريا يكيتيا قطابيان كردستاني راهينري خولي قلت بو أو هردم آمادنا بو آليكاريا هفبش بيكيتيا خوندوان و جوان ديمقراطي كردستاني روجاوارا وچي بيوست بجي دي پیشکش بکن خدمتا براين خوبكن أرمانجا خولي داخويا کرن ام وكو مكتب سكرتاري يكيتيا قطابيان كردستاني خدمتا قطابيان داينه هر شولك و هر خدمتك حوالد ما
پێویستی بەها بیتن الڤێرێ ما بێتەکردن موبایل ژۆرنالیزم یەکێکە شێوازێکە لە شێوازەکانی ئامراسی ڕاگەیاندنی نوێ کە ڕۆژنامەنووسان بەکاری دێنن بۆ جێڕانەوەی چیرۆکە ڕکۆردکردنی و ئەکسپۆرتکردن و تەواوی ئیشەکانی راپۆرتیان فیچەرێکی میدیایی بینرا و ئەتوانین بە موبایل بکەیت. بەرپرسێ شەخی هەرێما کوردستانی یەکیتیا خوێندەوان و جوانên دموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا ئەحمەد محەممەدەمین ئاماژە بڤان چالاکیان دکە و دبێژە و ئەوێ درۆژن بێدەژی خۆلێن جۆر بجۆر پێشکەشی جوانان و خوێندەکارن ڕۆژاوایە کوردستانی بکەن. ما خست اف خولهاناکی لدارخن که یک جوان خوره ممکن بید برنامجی مده وکو یکیتی کم دوراتن یا کورسن جورا جور یعنی گلک مجارات دا بکن. چالاکی و خۆلên ڕەوشەنبیری و مەدیایی دەرئەنجامên ئەرینیل با جوانان ئەنجام ددن بە تایبەت و سوود جوان بێدیتن و بێکەڤنەت خزمەتا خوێندن و خوێندەکارین کوردە داکو کەسایەتا جوانên کورد یەن ڕۆژاوایە کوردستانê بەهێزتر بکە و کاربەت پاشا ڕۆژێدا خزمەتا خەو ملەتê xwe yê کورد بکە وەکو پرانیا جوانان dibêjin. پەنابەرێکا کوردا سووریێ خەلاتێکا جیهانی وەرگرت نوژین مصطفى چالکوانا کرد جه باجار کوبانیه یه کردستان سوریه خلاتا الیسون دی فورج یاکو جه آلیه رخصنا مافی مروان و تی بخشکرین ورگرد نوژین جبر کارو خباتاوی و براوانیاوی دبر پنابران و کم اندامان ده او خلات ورگرتیه چالکوانا کرد سوریه بری دمکی جی جه آلیه سروک مسعود برزانی و رایدرین پلبلند ین حولیره و هاتبو پیشوازی کرن. نوژین مصطفى چیروکه جهویه کچکه جه کوبانیه کاریبو کرسی خواه تایبت به خودان پیوستین تایبت بکه گمیک و دریای جیهانی پیدر باز بکه. نوژین مصطفى کچا کوبانه یا 19 سالی کو کچکه خودان پیوستین تایبته تجار رامان ندیکر کوژیاناوی به پرتوکک و به ورگراندن جبو 13 زمان جیهانی وینین ویل سرکنالین جیهانی و مالپرین نوچیان بلاف ببن و الپیش جماورکی برفره راوسته دی یک جمازنترین و نافدارترین پروگرام جیهانی ین تلویزیونه و ریخستنک جیهانی مینا ریخستنه هیومن رایتس واچ و یکیتیا اوروپا و جنزیک و ناس بکنو بنرخینن. دما نوژین کچا کوبانه یاکو شرو ایریشا داعش دو 2014 هنده دو بشه ویگ روخاندی بحثاجیان خواه یا کل باجار حلب درباس کری بوینه که دیار دبیجه که او جبر روشا خواه تایبت که جهر دو لنگام پوچه نکاری تبلی پروسا خوندن لدبستان ببه. لپشتی دمک ندرج و کاری بخوا و لمال سوده جتورا انترنت و کانال انگلیزی ین تلویزیون ورگیره و خفری زمان انگلیزی با اوایکی پروفیشنال بکه و کاری دست بخوندنا چیروکن کرتو پشتر رومان درج ین انگلیزی بکه. نوژین دبیجه کوه بخوا جدنگ بمباران و تقینان خوابدی دیزی بریا بلند کرنا دنگ تلویزیونی جبر کو اگر رودانه که رودابا و هر نکاری بو خواریزگار بکه و رامانا هری کوه ایشاند او بو کو او ببه سدمک لپیش روک بلز یا مالباتا خوا جبر زحمتی و گوستنا کرسیه و یه تایبت براو شاویه تندرستی وجبرویه که بریار دا کو تفلی کوچبری قاچاق ببه و لگل خوشک که خواه بری خدا اوروپای دریه که دریایی را و کاری بو خوبک هینا یونانستان و پشتر آلمانیا. نوژین به درسته گوتن اندل ایش خاطر جوالات خواه خواست و گوت ببوره ولات من کومنتهش ددمکی دا کو جنگ جیانا زاروکنته دچنه. نوژین دیروکو چیروکا جیانا خواه کرا پرتوکک بزمان انگلیزی او جی پشتی گشتن اویش با ولات آلمانیای او جی سالا 2016 که نویسکارا بریتانیای کریستینا لامپ هفبشی اوی دنیفساندن اوی پرتوکه دکر. پرتوکا جیانا نوژین داگرتیه ببویر و هرگولین خمگین و ین ترسیناک جی هنجاران که خوینه ریوی پرتوکه هستی که تنه چیروکه که جی خیال و ساویران لی پشترته کزده که کراستیه که و نوژین را سریوی هاتیه. او پرتوکا نوژین نتنه بحثا چیروکا جیاناوی او روبروبون و هرگلین در باس کرنا ریگریان ده هر قناقه که جیانه ده دیکه لی هر وها نامه یکا جبو جیهانه و تیده روی مرووی پنابران ینکو نچار بونا ولات خواه بهلن دیار دیکه که او نتنه هجماره که و تیگو هرتن لی مروون و جنگی او بهو جاندنه و او جی کاری نوان هیا بشداریه بکن
د آواکرنا civak û welatan de yên ku ew li xwe girtine. Nojîn behsa destpêka şoreşê li Sûriyê dike û çawa şoreş hate veguhestin ji bo şerekî giran û behsa geşta xwe ya koçberiyê û kiryarên bazirganên mirovan an ku qaçaxçiyên riya koçberiyê dike û metirsiya belemên biçûk û çawa koçber dibûn alîkar di hilgirtina kursiyê wê de. Nojîn piştî belavbûna pirtûka jiyana xwe dibêje niha ez hes dikim ez kesek bisûdim ji ber ku Nojîn bi salan jiyana xwe tenê li paş pencerê derbas dikir ku mala wê li qatê pêncan bû li taxa Şêx Mexsûd û asansor nebû û nikarîbû diwan qadirmeyên zirav re dakeve ta ku ji mal derkeve û bi salan di mala xwe de zindankiriya rewşa xwe ya tenduristî bû. Nojîn ji aliyê navdartirîn kesayetî û rêxistin û yaneyên werzişê û hunermend û ekterên cîhanê destxweşî û vexwendinên taybet wergirtin û ew pirtûka jiyana wê ya bi navê keçek ji Helebê bûnameyek bi zimanê penaberan li ser astê cîhanê û navdartirîn kesayetiyên cîhanî ew weke simbol ji bo xwe dîtin. Melala Yusufzay, hilgira Xelata Nobel ya Aştiyê got ku ew ji Nojîn fêr bûye ku sînor ji xewnan re nînin û ew li heng û handera me ye û şîret kir ku hemû kes pirtûka wê bixwînin ta bihêztir bibin. Nojîna Kurda xewna wê bû ku geştekê di asmanê de bike lê ew xewna xwe bi dest nexist ji ber rewşa xwe ya taybet. Lêkarî bû di 8 welatan re bi kursiyekî xwedanpêwîstiyên taybet xwe bigihîne Ewropa û nameya xwe bide cîhanê hemiyê. Seredana tu stêrkan nekir lê navê xwe kire stêrkek. Şêrîn Kîlo. Vê fîçerêm giştin dawiya bultenê beryab dawî anînê duware sernûçe. Serkirdeyekî Sûriyaya Demokratîk dibêje hebûn yan tu nebûna hêzên Amerîkî li Sûriyê ji bo wan ne problem e. Rojnameyeke Amerîkî eşkere dike koçekdarên Sûriyaya Demokratîk petrolê didin rejîma Esedê. Du welatiyên Efrînê rastî eşkenciyê hatin. Lê Rojavayê Kurdistanê krîzeka nan û nanxaneyan derketiye. Balîkariya Tîma Arkê bulten hate pêşkêşkirin her şad û bextewar bin.